sa kanto kaivia wena ka vendai mo tambeta na itutu ni bona ongo e na bukuni lesi na nonda lotu na oti ni ngauno vai te vikene ke na January ni runundul ka vitu ni mbara ne rawa biti ka ngoleani sa masu ke manena kalau na tamai ke mami bolo malangi ni wasa vai ke mami ni tumbera na mi wana na nugina lo mai ke mami ke vai ke mone warorong ke no muni wasa ada chisu na me bambula amen no non de buna wena ka vendenda ia na sona bonu na tauke na sona waso walangi o kere muni wasota na kena ina kinga me buke me matata na itutuku amenda na rongota kena sona wasa e tono mata se momoto be ke muni o kere muni wasota ni ka ko ni toko waliken endo na turanga tawa mbauta na kalo atheist endo na senga e te umbale tumai endo na bikau na munre pamuria tumai rongota na tangini manu ron malu tu na wai marau ta tu na te umbale tumai bikau kinda dala ni sarongota endo na rongo na tabasa mai muri rekiviani endo na bea ne saan basi ka mai e buki pa sauri sa te bu me vivi re buki ani re na bengo ne sa ka e toro wala ka tsunga mai buki to sa da ke no ngutu ha sanga ko e men rota kana bengo e no na be ki via ke tiko e sin re da na waka ni kau ta dange anda poira anga na kai buki mai kena sai ro ko so na bengo ne sa kalo tuen and Roman non domel level said, "Oh dear God!" Ano mo di was sorry na lebih mundu na tangi seni rongo ni wai sa rongo main donan dong nangau na kede no mumbula o da ke takiau ya sabo rongo me mai daba kung kai kadi mai biau someone in atheist mo sang gore na singa ni binak lorai na nunggu bileaki kina nunggu bintambui ia au kerker au krea muni buki na bengo me bambauta rong manandomo me baka ko sakrea san baka dore baka ken sukotala mai no rong ni dangi takali rarama rongo tale mai non ni wai lutu sombu na lingana na beo ka sa baro tu meromba na tamat santa botungo lutu somai labeta mane krone lingana sa duba sa masu na bea au sa ba be na ka be ke muni na ba singa lebo sa baro ba ngatango and we am back in nero wuli tu ka be watini in university and doon wasining on lebo na raw bimalwa itu ba te kera na tawag bauta na kalu atheists lebo na ngauna na university e bunua nengel bulan-bulan ni baka taro kena baka titingga na baka sanggara na isoni taro ibura-bura lebo baira non baka sanggara kau tira tani mai buana kalu senior kede ele ole ya kero so tabu tanga kena sona turanga na marama dorgo ngone lewa vinaka no de bakarau so mbeka beira en biuta na bakambauta belatane ara so tabu sona kandendre na tani lut sini raw ni tambeta kira eno rakalo tani beta na kair bakila non rabula ya sanga ne vi raw kena bakambauta kara toru to manda kina na bakambauta ra taura kene son ni lunotu ara lewan au na bakandinata be ke mune ni sona atheist go wer na taw bakambauta rambasi ka mane bagrono ndolo na kene tibu yo rango na taro mamare bobo andea na be kaira wale wa
sanga ni ti tombu weekend au kawai wale bu vera na atheist makawa o rango era balata na bundulut kena nonda rai na tamai na tamata bauta ana yanga menta kawai kena e tolu na atheist e burabura ertu ya balata balebu na bundulut bakaristo Sigmund Freud, Karl Marx, watike Friedrich Nietzsche. O Freud e kaya ni reida ko na tambaya na tamata e mbuli berbere. We are complex creatures, humans. E baka iba tangen dengan itu na iba balang balata kini kaya na nonda baka sama. Area fa batangan to ngau. Na imbalang balak ke dong ore umbi sar bukan dota ki na iba raw ni rai. Singe se kila kasam perception belatan beka tu bawa politikanda kanda raida warna psychologist eraka ni rani tasere kan beka ngor mer bawa belata weekend na raini Freud ni lotu elorai na raiba toya working class me barawani ka bir nabutinya merawat ki non rayau the wealth seni roro weekend ya Waya na rai ni Max. E na loma ni rai koe e baka toto batahi na kokoe na lotu mendua na kae baka nunu tak na nonda baka sama. Menda sa vingo amagia na itutu ni mbule nda tuke na ngo. Isa andono tu ya. E na na rai o Max ni lotu e baka na wainganga. E baka na drug. Sa baka nunu tagi kenda sa anda vingo amani sa kokoe ngo na mbule nda tuke. Pe Max na reba to ka e ka ko ni lotu e kala sutaki ka banga tak me besuka ka bombula ta kana temat na baka sama batango ka toy butaki ki na baka sama politik na communism ana be maten tu ba komunis na kene ka tolo ko Friedrich Nietzsche rega na burubura na mata ni baka lelewa na kake nga na baka na mata ko na usutu ni mbula morals and values. And the may bakambauta bakadaba na beka and the bakambauta tuniko. Ko Nietzsche e bakambauta ni beka and the bakambauta e baka italano. Karayabuta ki mana beka kaya to manda. Kaya ni beka kedongo na reality embuli ang anatmat. And the talia bata kambulia bata kaya nandina and the kachko ni kuwa nindina tu. And a rai koya and a vika ango e baka tangen ngen de kin and a vika and the kai tigo nindina and a buno and ambula ken nandina e rambulinga constructed reality e rai baka karakara kandon vika and mendarawa and don vika and mendambito baka tiki the round in the dobakin and a vika embaleti kenda what it means to be human and on a rai na lotu e taro bikanda chiko na lotu e tataro e bakalati e banging ko takana da bakasama e nangono bato ko e bang bauto ko Nietzsche ni okende ndono me tandola no darai na darawata na bakayangan imbula potentials sandi tuo ti bikanda orto keda na tolu ongo and the Bogataituna thinkers, philosophers. Artundu siete ko endo na kambimbi sara ni bagarau ni kana daga na lotu and tambula waka umatmat. They are pointing at something very important in the way religion functions in our society and in our lives. And the reda bertu andundu ni artundu siete ko kinabonu era ni tabulo ni kinana lotu may bagarau ni nakitaleso. Ongo enda sa redo tin bita membak. E banga tagina lotu me bandoni to justify wars. Me bandoni ane bagara bora violence. Na nonda tambaki ke baka sorara tagen dono matamata me na dua tale. Na nonda kobe bonua na maten tuleleb. Na toru baka ko simputo ko diningele ke na yong bula. E ando banga tagina lotu e na ngau noa ane bagara wongo. And so na buno bura sa pagatu ngaken
And the ready I say, and it was a thing on the lesson in Kua, a level Naka, a Kaya, a Totobat again a Kaya, we taking her to see on Max, afraid, but Kainitsa. Reda tiko aisea, na nona daka, o koe wa profita. Reda tiko, nandina ni nambula, the reality of his life as a prophet. Kina vanua sa tawana na lotu kando don me tiko kina na bakambauta. In his reality, Isaiah is identifying where religion has got into the place of faithfulness. Wasa kina veikenda na lesson en tarongoda. Ke mundo ulo, do soliana ikatini, da buta na vosa vina kana musumundo, e nindo lako ke vale en do thunu, do boti, do sanga ni kawai tagirna yanda, lubeni ali na bulan. Yongo na kaibi na kata na kalo. Sanga ni lo, sanga nom du bakatang boisoro, yan nom du loloma na takabinaka na sautu. Not fasting, not religion, but justice, mercy, hospitality, and peace. This is what God requires. Yan nabi kakevengwa sin kabo, be kakevengwa sa bulay tu, yan nabi alala tikir nungu tamata, may nabi katebu, may biya param. Was wakongko na kalo. Kaya mundo, na nungu tamata tingitaki. Meron bula kaya nakubura todo. Me soma makibura me tegamu may nangono biya param, kaya may nenday. Ni ungo ay kandina. This is the truth. This is your reality. Nabengono todo ko ay baka boy ki na merlesu may baka boy na biyalalati relesu tikma ki na kayongo kinabambauta. Each time the covenant is renewed, they return to this call to faith, to be a special people. Nindarongo di Chisu ane buna umane ulbanua darongo dan lesoni e tukuna o ikemundo na rarama ke burbura. O ikemundo na masima ke burbura. And the don men darongo di aisya talanga ni kokoya ko bukambauta ni bukan numo chiko Chisu ane bosongo. Nakaya ba membauta ko Chisu ni ko kenda medan matanggali tamata tambiane sero takamai na rarama na notambula kina bono buto anda tiko ken. And I solo ni bukambauta ndi silebi kenda anton dua na kalau na bukambauta ko ya sibiragi kenda. Menda bakana tamata kambulia na kit. Minda dolaba na ndambula me viru mai kena na kadini kalau. And na ato tiko nga mai weekenda na nakadhi. Kanda na ato tiko nga menda nona italai. And na salva to kaya ninda dolaba na ndambula me viru mai kena biba kalunga taki ni kalau. Kona vinga matiko na na biba kalunga taki. Kona ato tiko mobu ni biba kalunga taki. This amazing call. This audacious call that we, these broken and frail people, so often confused, so often doubting, so often distracted by the idols of this world, that we could be the light of the world, us. That we could be the salt of the world, us. Niraray di kenda mai kura lebu ngararay da nalo nandonu kena da nandonu, justice. Ngararay da nalalama, mercy. Ngararay da nalabinaka, hospitality. Ngararay da nabakadengo, peace. Ngararay da nanui, hope. Ngararay basikata na yalo, illusion. Ngararay basikata na bika siwata kabakarusan ng bula. Ngararay da nalamanda sa siviraki, kababatukan na bambauta, nalamanda sa bakandinata na biyala at kabakadora tumad na nakalo, wayar sa nona. Sa ikoyongo, o ikemuni, o kenda, nararama, kena masim. And yet here is Christ saying to his followers, this is exactly who you are. And what he means by that is exactly what Isaiah meant at chapter 58, that when people look at us, they see justice, mercy, hospital, peace, and hope. They see past illusion. They see past those things that distract and destroy. Instead, they see hearts shaped by faith
hearts that filled, that believe in the covenant God made with his people. This is who you are, the light and the salt. Ni kako Jisu men de alon dono ta ke berna farisi. Kana seni dona male no wasa men takale tin rawa seni tu situ kana itu bagini lotu e borbura. Seni tu kuna ti ko na be ka enda ka bana singa tambu ko ke baka na be ka enda pa enda gisika enda ke men da uma tamata bula umani tu na lolama ke na ta don. Grace, mercy and justice. Yung ko na ibakarao, men da rao ni doon na kina may berna faris. Siya nga nanon da baka lutu, yan nanon da baka boat. To be righteous or to be better than the Pharisees is not without religiosity, but without faithfulness. Kaya nambulay te ka kele tu kina na baka boat. Kaya nambulay na ray kina ko reso, ni ray di kenda and the baka na vina. Na raram ka toka endalan na nonta bakang bauta episode ki borobor. The just being faithful would be a transforming act in this world. Na bonua and the tiko kina e bakilai e bakatumbura na bisau menembut-buto kina raram. That we would be a people whom faith takes root. That we would be a people that others look to. That when others see us, we are light on a hill. That when we are in a mix, we make all the difference. That we are the salt in the soup, the leaven in the lump. We are called to be faithful. Nabasa na bakambauta watake na lolamba, faith and grace. Ero bubo tamain do nabasa ka kenembalambale matia. Kenembalambale men the mate e na buko na indua se the mate na buko na indua ka sanga talento na bono e burubure lo reke na batu ka ni roka ni bulango ni loloma ke na bambaut ai kalibari tondua indua ka bimbi be kanda men the bana no chukina ni bambauta e kaninding faith is a choice. Na beka and the taka men the bambauta et torongale subekenda na ibukarao no the botuloa ke no danding taka naka ni ka and the bambauta ituku ni kanda talanga sang wala ni tuku na ka and the bambauta ia e bukarai taka mai kitumba na ibukarao ni ndalawa naka ke no the botuloa ken na burabura and the klani kuwa sambuto mai era sabim bolen we matentu. Sabang atake na beiboli me yarangi e baka ko takikena marasor tariff immigration transnational crime e tumbo me baka lebe ngo na nui ngawa kena rere ar tatawase na luma kena kakaborbor ni ndolabo na television senda dereka na roni paper na newspaper. Se on indicava no muni feed e tava ki kanda mai na butumbuto e tarai buru tuni ko ke na buru koya kala ko mai kena ko tisu na buru koya e kadi bi kanta kina ko koya men ta bakang bauti ko ke na buru koya e mbita kina ko koya ke na dilo manda no nui buana kalo non dambula sa non dai soli le bundondo sa non dai sorro le bundondo wana klo that your life would be your greatest offering, that your life will be the fullest expression of your religion. That would be who you are, a faithful people, a light on a hill that all might see and glorify God. Samash. Gracious God, your call to us sometimes feels too great to believe. Your call to us comes as a surprise, upsetting our expectations, upturning our comfort and complacency, and drawing us deeper into what it means to be human, what it means to be created,
what it means to be something that lives in nearness to you. So we ask, Lord, that you inspire, that you would spark our thoughts, our mood and our hearts, that we would trust you enough to offer our lives, not only back to you, but to a darkened and grieving world, until the whole world is remade in your purpose. For these we pray in the name of Jesus our Lord. Amen.